taufa lote, ena mata sere ni waso kambara, ena sere alifa kena omeka.
Sandi na sara na sere, alifa na omeka, na velu taiki nei taufa lote, na melvois, mai nei wase ko kambara. Dr. Manon da Basosulebu. Verto na matisere ni melvois. Sa tsunga mendakuna na matisere vakabata ni wase tale o kambara. Semel ni roto sengai tu jukan me wadur na lang sere o kabi bakarawa na no roto soli na biti ni taltala na loma ni waswasyo kambara na turanga ni taltala ngase Josefa Tonga en dua na undolu nandola na taltala me como Reverend Ifremi Reisunge en dua na undolu nandola na taltala me namuke lau Reverend Similai Wangai nandola en dua na undolu nandola dolang tamaso solebu ena soli ni alumina e verto na vita dini taltala ena wase ko kambara. Karua ni na sere na langata na sere haleluya.
Wase lebu kambara ena sere aleluia. Binawa lebu sara. Na sere totoka sa melangati kere suli lebu. Sa may togirawa ena kabinikua. Kemudian na turangan na marama kemudian na barong tikmay na bese biti bese burbura. Enda raida tingo na matseri kamara. Enda sangan kila na kay tumenda kunra. O ira nono ini tunga na lutu. Sabikan dani ngarabi na lutu ya na singa tambu lutu nga bandua sa abu de sana lutu. Sama na singa saran lutu. Wida na yan mena tulongo ngarabi tuki na bagali mana lutu ndana singa tambu. Asaranga na ustuni non rambula. Ngarabi bagali mana lutu na singa tambu lang ito na kena sere. May makandarangada. Sa araw ta me dareda na kakali rai bula kena bibonua. Ersa may rawa da tuki ni suba. Enang kuwa bakina. Pero tumendeliabu. Sianga ni lutu bandoira, kaya nang garabit yung nga na sokolo baga lima, na veisi nga tambu kedesar. Do tarman nang masusaw, kinay waswasa levo kamara, na yan yun mga turanga may kamara, may komo, kaya yan yun mga turanga, may namukilaw. Sa akin naman kita nga na sara-sara tumay, na bata-bata ni Facebook Live, ni Kakamuraki, kaya mundo na siya masara tumay Santa Rosa, ang kasi pagkadiyong may rengir na sole, may liserebi, nung bubale, sa abaw mo nabali mo na naman ni Besemat yung may, kung ano yung ibinakatugan ni, na conference ni Luto sila, biti, may kemdo bubale, kay Kemunika Sara, na siya matong may Amerika, may Ingilandi, Bertanya Raramba, may Europe, Asia, wasa Pasifika, may New Zealand, may Australia, kay Kemuni, and the tikubul nga nonda mo nolo manungo, biti lebo no lebu, kana biya tuya ni anu katari kemuni tukay ni nambiya libo-libo ni Kakamuraki na Facebook Live na kami ni kuwa ni bula binakaw ni taka kemuni nandabot tunin dabon-dabon ito mate bikay